Hey, ngizwa kuthiwa kabi yami uhambe wathi wena hayi ngiyokhipha umbhubuzo lapha eMpofana. Hayi ubuyibambile impela iqhoqhobela uyanayo uthi ukhathele umambeso wenkatha. Kuthiwa wathi hawu wehlabisa sengikhathele mina umembeso wenkatha ilungile inkatha yembesa abantu mabeqeda ukwembatha bese bevotela iMK kodwa mina ngiza nenyama. Kuthiwa hamba ke mfowakaGodole wahamba impela wayethenga ebhunwini lathi ibhunu cha Godole angidayiseli mina inkomo. Wavela wabona ukuthi ngcono uvela usuyithatha ngozwane ngoba wawufuna ukuthi isheshe nje kusheshe kugezelwane ngayo wathatha lenonile usuyikhethela abantu bengaboni. Kuthiwa hayi wasuka ke lapho ngejubaneke usubheke lapha naGodole ubheke eMpofana lapha kwathi 4 uthi uzohlabisa abantu uzohlawula ulethe inkomo yamanyala inkomo yombhubuzo. Wathi hayi ngoba inkomo yombhubuzo vele akudingi nokuthi izifakwe ngaphakathi emzini nomuntu bavele abantu bavele bathi cha ngeke silambile khona ukulamba. Siyabonga uGodole wasilethela inyama. Tonkabe mawuthi sitobhoza swayini siyavota. Uthi sivota siyagcobhoza sivota siyagcobhoza bagcobhoza abantu bavota bagcobhoza abantu bavota. Yabona kuthiwa wathi bathi abantu bathi ogogo awu Godole siyabonga impela usizile ngenyama mntanami ngoba kuthiwa abanye bebeyithwala nje beya naye ekhaya bathi hayi usizile Godole ngenyama inyama kade sayigcina kodwa thina besuthanda umambeso kaHlabisa ngoba kusebusika ngeke simbathe inyama mfana. Kanti abantu hayi ngeke sibathe inyama sizoyivotela inkatha noma singaba unumber 2 senzela ubuye nomambeso wena noma ungasabuyanga nenyama sesoyithengele yethu bavotela inkatha abantu. Bavotela inkatha abantu ndokabi yami bavotela inkatha abantu baqeda lapho bavotela iANC abantu bavotela iANC abantu bayivotela iANC bayivotela abantu iANC yawu number 1 yakhula kakhulu inkatha yakhula kakhulu inkatha ayobamba 30% la kwakhona nina njalo nibanikeze nje inyama yombhubuzo nase niphuma kuba hayi kodwa niyondla ingane zakwethu. Ngiyanithanda mina kuthiwa zonke lezi ingane ezikhula ngamakanda bese ivele zithi sicela uGodole woza nenyama. Hawu kabi yami hayi ngiyakuncoma mina ibambe kanjalo nala kwa 23 la ebaqulusini ngathi ungasiphathela mfowethu inkomo soyidla ayikho inkinga. Ngithi inyama siyayithanda. Siyabonga abantu baseMoyi River lapho kwethembeka nokuvotela inkatha baqhubeke umambeso sowuletha. Wena Godole woza nenkomo mfowethu yombhubuzo lapho inkomo yamanyala noma ke singathi nje sekuvele sithi inkomo yomqholiso. Ukhipha untomba emathuneni sobona ipolitiki lena mfana wami ukuduma ngeze cha khohlwa ipolitiki le azo.